muhaguruke Abel na Fanny iyo mvuze Fanny mbavuze n'umugabo we ko ni bamwe ntare gatandatu ngo ni ntare gatandatu ntare mwambutse ntare gatandatu bagurukira bavuye hanze nawe uraguruka bano iyi ni couple twebwe oya bari iyi ni couple nabo n'aba producer bafise na YouTube channel yabo bayitwa Solution Couple Solution Couple bashyiraho ibintu byiza ibiganiro byiza bafise company twango ni trois fois aho ni Fanny oya friends family forever okay forever mane baho mugisha so ubwo mujye kuyabana cyane yabo bashyiraho utuntu twiza dushobora kugufasha nyine mu buzima bwa misi yose kansabe mudamu mwiza Imana yampaye azana mfashe muhammad tutirengagije ko na Abel atazana mu Rwanda ntabwo twari ndabona ariko bigiye kuba reka tugifate so bébé ok madame ari mama Moha nawe ndagushimiye ndagushimiye mfite byinshi ngushimira bizi ariko akari umuyobozi wa Bahafrica yenda umukozi yenda hembwa niwe CEO urata anyirukanye nyirukana ngira ngo muri company kamufashe kubera uko mwadufashije twe twabageneye certificat bashimira uburyo mwadufashije mwitanze gutanga ama certificat uburyo mwitabiriye igikorwa cyacu Abel Nduwayo certificat ni yawe kuba ni gukorana namwe n'inkunga ikomeye kuba mwaremeye kuza kudusapotinga iyi nayo iyi certificat ni ya Fanny Lavine bose barakina ariko Fanny Lavine nawe yigeze kuza n'abajye kudusapotinga atavuga ati yewe yari yaje mu Rwanda ndamubwira nti se wamaze byibuze icyumweru hano twakorana bagenda ukina arambwira ati nukuri jewe ndahari kandi ntago nzakwishyuza cyumva twayishe twamuhemba nukuri yavuye mu Burundi akati ndahari mfite umwanya anytime munkeneye muhamagare kandi jewe nukuri ntago nzakwishyuza ko turi inshuti tuwigireho abanyarwanda tuwigireho kandi ni umukinnyi mwiza akunda ibyo akora nawe afite channel yitwa Fanny Lavine na official wo kariho aka official kariho okay Fanny Lavine official nawe afite filime nziza zikunzwe namwe inshuti zacu mugende murebe mubashikire ikomeze bigende abantu bakunda Florian Jeannette please subscribe kwa Fanny Lavine warayikoze mukoma amashi aba bantu batari gukoma amashi bagera i Burundi bazatanga umusadara so Fanny Lavine n'umutware wawe ntare gatandatu muze mwakiri certificat ni yanyu nukuri mwarakoze cyane kuza kudushikira muri event yo gutanga ama awards ama certificat no kwerekana film Bad Choice. Thank you so much. Okay, ndabaramukije cyane. Ubwa
bwa mbere manje kubashimira cyane bahafrika kubona mwana twakiriye mukatwiyumvirako ndabashimiye cyane rwose jewe ku ruhande rwanje nari nsanzwe ndabakurikirana kuva kera ndabakunda nyine ndabigira ko byinshi ariko mu nyuma hama Imana iza kumezagira intare hari akantu wavuze ryari muri iriya fete ati nta nkweto ndende gute hariho umudamu yonanira gutambukiramo igihe afise umugabo amufashe ukuboko rero ndabashimira mwarambereye ibyitegererezo byiza aho kandi ndashimira cyane umutware wanje kuko iyo atabyemera naha ntitwari kuza ariko kandi ndanamushimira kubera nanjye aransapotinga cyane mu kazi kanje ntibyoroshe gukora ibi bintu bya sinema uri umuntu w'umudamu ukaba CEO nanjye ndi CEO company yanjye yitwa Twafa rero nagize Imana ndonka umutware anshigikira ansapotinga antera intege ni kenshi abantu badamusanga dutwagwa n'ishavu kubera nyine cyangwa ugasanga n'abantu barasuzugura CEO w'umudamu cyangwa w'umukobwa ariko iyo ufise intare nk'iyi ikazira gushigikira igutera intege ni byiza cyane benda gushimiye kubona waremeye ko tuza no musi ndakongera yari ngongera ariko nawe ndabashimiye cyane kuko mwatubereye ibyitegererezo byiza no guhokonesa ibyo twoba twakoze ariko twari duto cyane ntitwari tumerita iyi certificat hariho ababona umenga ngo ni igipapuro ariko certificat ni ikintu gikomeye cyane hariho n'amadosiye bagusaba certificat ugasanga nyine ni hatari ndabashimiye cyane rwose karibu rero namwe i Burundi muri Twafa tubakire natwe duteka neza kubarusha nanjye numva icyo nokongeraho ni uko mwadufasha tugakomera amashyi bano bantu bashoboye gutegura bino bintu numva novuga byinshi ariko muri bike novuga ni uko ndakunda cyane abantu bakora sinzi ko no mu brother yekejo ari hanze nambwiye nti wewe kuticara bimeze gute nambwiye ati bige ngasi nza kwicara ndiko ndakora rero iyo umuntu wese akora n'abandi badakora bavyumve burya abantu badakora bakwiye kuja mu gashokweri impimba yino bita guti gereza nkuru bakwiye kubatwa abantu badakora bakwiye kuja mageregere bakabafungira kubera ko iyo ukora naho wohusha gute ntabura umunsi umwe bikunda vraiment ntabura umunsi umwe bikunda nivyo wari kubabwira abanyeshuri bawe no munsi waronka 1k hama ejo karonka 2 hama 3 ariko hari umunsi zo kubita 5k rero nibaze yuko arico ndabakundira nivyo neko ndababwira nti murabakozi naho umwene data ngayavuze ati jisimbura ukubivuka siyumva ko ariko bingana burya nyine ukora gutyo naco gituma ari we abantu benshi kumbure bazi gusumba abandi rero turabashimiye nka twege Twafa nka Solution Cup Family tubagira kandi ko tuhari ku bwanyu igihe cyose muzokumva yuko mukeneye support yacu tuzoba tuhari ikindi naco nuko mu Burundi n'igihugu ciza harimo ibintu byinshi by'agaciro ibintu byinshi biryoshe kubamo umufrere abizi inka zino zirahari numvise mufite n'amata meza ariko ni mwaza imikeke izobica urakumva imikekere n'uburobe imikekere hari iwacu yasaze yabaye myinshi gose muze dusangire imikeke donc yabaye myinshi nibaza ko ari ivyo hama turaryohewe icicaro turaryohewe ukuntu mwadufashe biraryoshe numva yuko twari kuguma ngaha ni kubera na hariya badukeneye ariko turacari kumwe so thank you so much mbere yuko mugenda mumanze mutubwire event yeje mwayibonye gute ariko mutabeshe byagenze nayo mutubwire na filme mwarebye munze kwihangana kuvyo nza kuvuga ariko ntuhumura nza kuvuga byitse jewe icambere ntakunze nuko mwacerewe kiri mu bintu twama dufanura gucererwa
gucererwa sinabikunze ariko wambwiye impamvu ariko ngani kuba ndi umukizwa mu bitana mu bakizwa umurokore tukunze kuvuga ko ataeskize ntuzuvuga ngo waretse gukora Imana kubera urumva jewe nari nabuze ibirato niyo mpamvu ntakoreye Imana nta mpande yabigeze ya challenge wambwiye wahuye nazo wategerezwa kuba juste kwisaha kugira ngo bajye abandi bafere tuko turagwana nabo tubatsinde kandi tubashobora ariko ibisigaye byose evenement sale yari irenze abantu bari baje bari class uyu nkimubona ugiye kugira mariage uravyibuka nyine yari yambaye navuze nti wow bazi ivyo barimo bano bantu aho ni organisation tugiye ngene hari ikinyobwa umuntu yanuka ashaka hariho abahungu banje ninakuye mu Burundi baranyoye n'uburabana ngene yifashe n'ibiki ibintu byabaye sinawe uri byari ivyo filme nakunze cyambere reka duhere kuri story yari imeze neza umuactrice yari karayikina bisanzwe bitiko ndi mu rukundo nawe yarakinye neza ndamukunda umufana wiwe komora Okay. baje kunsamburira uko mugere yakinye neza nujya abakinyi vraiment bakinye neza ndiba ko Abel yavuze ati umugabo tumufate wamenga ni ibiri really rero byari biryosha ikindi naco nakunze ni production image ni sawa naho harimo utuntu nkavugira ngaha nza kugira wo mutekinisiye ariko ibindi byose level hejuru kweli antuka abari mu ruhande rwa bagomba kugurwanya barondera ibigwanisho bikomeye apana bwabo ndi butoye ubukarashinko barondera ibibombe kubera ko wamaze kuba siga step menshi cyane nukuri ko haje fete ari nziza nibaze ko n'umwaka uza muzoyisubiramo iryo fete ntabwo tuzayisubiramo ngo muzakuri iri kuri level hejuru cyane nukuri yari iteye ubwoba abantu batabonye iryo fete sinzi ko ama platform yanyu mumaze kwishirako nukuri meze neza cyane ego akanyuma nuko wafushe ego narafushe iyo mbonye ikintu ciza gufuha kweranda sinzi ko gufuha kwiza cyangwa atishinga nuko turakora evenement nk'iyi gute ntarakora evenement ego narayikunze nukuri kuko byari byiza cyane nabe twagiye turayivuga namubwiye nti abe umwaka uza Fred ataje muri fete isumbi yiwe yagize sinzovyemera rero witege gufata indege turaje vuba cyane guca kuri red carpet yes ego ubwo iziyo yitwa gute harya ni 3F FA ubwo ni graduation cyangwa ni screening tuzobimenya hageze icyo tuzi ko tuzaza muri ashaka party kubona kuguha certificate gusa nkabigira ibirenze bijya kuguha certificate guca kuri red carpet tukajya no muri party n'abantu bakababerewe bagaca babona n'icyo bantu ari sawa oya gusa rero nibitegura anniversaire antuka iriya fete yara transpire ukuntu twavuze ati none twiko dukora iki kubisana twiko dukora iki hari igihe nyene muranda mugora umugabo wanje rimwe na rimwe urabona ukuntu merewe ariko si jewe niyo bikoze agambwira ati tugendereye mu bintu naje uwo munsi nkaba numva ameze fo ndetse numva wabibonye numvise nyine sibijemwo inkomezi bushasha novuga uko abarundi uko bari banzi rero banyitege bushasha abaroga nabo sirogeki murabizi bavuze ngo muri industry yo mu Burundi harimo barozi byataye oya sibyo bavuze ngo baroga oya kuroga hariho abantu bashobora kuroga ku munwa bakavuga barakuroze bakuroze kubera ya kujenga jini Iswahili uracumva ndi kugenda n'unyenyekerezaho gateya bamuroze kubera ariko yubaka izina ariko urumva ararogera kubera afite inda nini baca baronka uburozi aho uburozi buja abo yaraharonka ariko jewe ntumfise nta burozi nuko icyo tubemere nuko tugiye gukora cyane rwose mukabona impinduka muri industry ya Desa 57 kuko mwaduteye jaruzi kabisa
ariko kandi kuhaje mukuba mudutera n'izindi muravye nabi tubacako nta kibazo ntacyo ariko tugomba gukora cyane thank you too asezere kandi turi kumwe muracyo kugenda muracyari hano